namukena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, I'm the like also Mr. Post na producer yena, of course, DJ Gift. Yeah, so of course ra to the marches you can see if you scroll account ya usingove don't find scroll and find kuma kuna video ingafika ipostiwa la. It's a live video, of course. Ya track ya Xinevhasi. Ni vote what? Nhloko wena Master T. So previously I entered a video whereby I assumed that track I get good tangweni liya yo singova akuri yona Xinevhasi ya kona mle, of course na yiva la kurungwa ka n'wansati. However a yona mhaka yaleyo. So the main reason yo va era leyi humelerini I ku singove ku hi live yena leyi a hi endlini a hlamusela ku ta kha ku tari track ya Xinevhasi. So mini vhete ni assume ku sho ku yo Xinevhasi ya kona. However a Xinevhasi liya because live video leyi yona leyi ku nga fika ku tlangiwa a track ya Xinevhasi ma yi kumela mhaka leyi. So era yi humelerini kwalano na mina no bayizisiwa a kona na don't know who to blame mara era yi humelerini guys. Ha swi hindza sweswo. So hi yona track ya kona Xinevhasi leyi nga ku tlangeni ka background. Yona yi twala kahle swinene loko ni yi yingiserini still context ka ha ri the same. And then the other track yi nga tlangiwa ka the other video nakona u veri ku kwecela Xinevhasi ku vula loko rhunga n'wansati kwalano hayi alcohol leyi va ngo ta hi bayisa vosi ngo but still la loko se ni yingisere kahle still ni twa hi ku rhungiwa ka n'wansati na ya tlha cancer, of course, based on this video. You understand rhunga loko ri byala hi ta swi tiva ku hi byona guys. A ni masivi ya kona ha ma tiva va xindere and stuff like that. Swi va swi ngo ka byala hambileswi swi tiva kha swi rhungetela mara ku kwecela Xinevhasi a ku ri ku rhungiweni la no ni nga tivi to be specific Xinevhasi swi vula yini mara xi kha xi kwecela kambe hi nga tlhela ka mbheda tela hayi telange ku kwecela Xinevhasi. I don't know guys. Sure ku teka joko njhani ambiri xi ri kwece. It's as if become bad ngo kwece. I don't know guys. Mara guys, okay, it's fine. The track la loko ku nozolana kwalano, it's fine. Track yi twala kahle. So hi magigwani yi huma rini album ya wena? Yeah, available till Tuesday. Yo ma Tuesday. Sure ku yi ta huma Tuesday. Hi leswi swa madala swi ku yeve. So then tinsimu I tingani? 5 song. Yeah. EP. Yeah. Hi leswi ku yeve. 5 songs. So as I've had the EP, so swi loko loko ri timhaka ti ta Hosingove I ta va a ri ka more than 2 tracks. Hikuva obviously leyi yin'wana mi swona yi different ka leyiwa leyi Xinevhasi loko I le ka more than 2 tracks. Swi kahle swinene Hosingove ti yimisele swinene. Project yi ta va yi ri kahle swinene. Me track ni twa yi twala kahle. You can judge for yourself very hikuva very tindleve ta hina ti nge fani mara mina ni twa yi ri kahle. You can comment below ku mi yi twisa ku yini. Unfortunately ni nge yi post directly mara mina ni twa yi ri kahle this track. Project ya kha hi yimerini, of course. Ta hi expect mi vumani ka masiku lama nga ku teni vele ni nge vi sure mina mara yena I ri vo ma Tuesday sweswiya vo ti 26 kwahala ta March somewhere around there. Hayi hi leswo. Yes, what am I Xinevhasi mane. Yeah. Xinevhasi mane. Matola hitlela. Ahi kwetela. Chesa. Matola mat. Yes. Ahi kwetela Xinevhasi. Barini kaze. Kazi wina. Barini kaze. Kazi. Wata magigwane ne.